Naraniya abulan sikat mangi panagnek ikarin karimi ana pasne lami isti aglawlaw isut mang pasinggen nagbukal nga ayan napnong isang o bulan ano piling sikat mang pamayen ipaten pateg ni anak pasne di ari mitrani akmo di aku pasa tungu bang silaw pinateng adi ang mudu oras nanti dumteng tapnungin na ukraden di bilig ni ayat atar tari patuin panubok nga adu di kabalan na tumbain natagkir kinapudno na usaragame Naraniya abulan sikat mangi panagnek ikarin karimi ana pasne lami isti aglawlaw isut mang pasgen nagbukel nga ayat napnong tisam o bulan ano pileg sikat mang pamayen ipaten pateg anang pasne di aring mitrani mo di aku pas adungo mang silaw pinateng adi ang mundo oras nanti dumteng tapnuin na ukraden di bilig ni ayan atar tari patuin panubok nga adu di kabalan na tumbain natipkir kinapudno na usaragame oras nanti dumteng tapnuin na ukraden di bilig ni ayat atar tari patuin panubok nga adu di kabalan na tumbain natipkir kinapudno na usaragame natipkir kinapudno na usaragame